Khomsai Tawang sini bolong ya sama kamu pasang boleh. Sini, berapa di sana? Berapa dulu di Bangawan? Hasil mereka semua. Robi sama sama Pak Jonan Boye, harus cinta sama program umum kalau. Jangan sampai. Ini siapa tahu nama tu pilih Pak. Ini 29তম Odagiri Festival disko by Wajijak. Ini pandane Odamano Puilawane pai paya hamdalma tei plomaya paru pai mandat phajak sini edisini brongran yam je dole ria tei bu pai mandat phajak brongran MLA Korbok ne tei bu sini honorable MDC Sandip Ria sini honorable XM MLA Brongran Rajendra Ria tei bu asok thayo asok tonai joto ane takuk sono pai paya hamdalma tei kolomaya paru tei bu festival pai mandat phajak hasal tei sampani ane takuk tei bu ko mirona ane pai paya hamdalma tei kolomaya paru tei bu Odagiri ni khaka ham ya paru tini sini di Odagiri Festival sini tradition sini culture sini 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 seni family os sini culture tradition sini sini mono pikiroi tongmani bagai santarai samang khai tongmani bagai je organizer orang hai dewi sampai saya hamdalma tei kulomaya paru saya mana sini Odagiri dance sini riang buru sone simiwa simamoto ya sini di prasar jauh karena sini Odagiri festival paham dalam kelai ini palai jago emang palai jagnai sini Raja Maharaja ni awal di sini ne Odagiri sal palai jago ni okra sakra oni khomtui samani khenam Odagiri homani meanings tumabu sengkawama ko sini okra oni khomtui khenam busuk we busuk dalap chaimaya sini Maharaja Trilishon ni amal ni sini Odagiri palaimani itihas saiman honai kawama borok ঐতিহাসিক rok di sawi event rasmala rogo sujak tongi Odagiri sentini festival honai palai tongphano jorawo Maharaja ni jorawo hingke onorokon tani ke sini di prasaro Maharaja Trilishon ni sekang ni simino 54 times Bini dongpa bai akroman khaijaka attack khaijaka hanai information tongwe totho tongwe jodiwe omo bidauti tongwe mane perfect ya history jotono sai mane o 54 times
जे बैनि दफावाय आक्रमण खायजाबै दंफ्रावबो जोंनि तिप्रासा दफाराव जोंनि हास्टेव दंनायराव जतनो हजाक दंया हानिबाङै महाराजा त्रिलिचन हजाक दंबायदि हनै हजाक ग्रिमा साल हनै आफ्रोनि सिमी पालाय जाबो होदिबो ताबोने जे फेस्टिवल बाय फेलायि दंबो तानि के महाराजा राजा रमे आमालो जे पालायमानि बाय ताबोतो जोंनि सिरि सिटिनि गोसार माजाराव बफोरसि सिङै फायखा आबोतो सायनाया किन्तु जे जोंनि ट्रेडिशन अ फेस्टिवल पालायमानि जोंनि सिरिमुंनो तेबो कुसुबो काराय दंनाय गे हजाक दंदि हि हमानि जोंनि ट्रेडिशन गोमानाय हा जोंनि कालचार गोमानाय हा जोंनि हा गोमानाय हा जोंनि सिरिमुं गोमानाय हा हाय हनै सि जोंनि राजा महाराजाराव हजाक दंबायदि हाय हनै आफ्रोनि सिमी पालायबै फायजा फैनै सायमान ददिबो अमो बोसोर गोबै बोसोर दालार आंबो सायमैया जे बैसामानि जे बैसिमानि अमने तत्व सामानि आंबो अमनो पारफेक्ट नै सायमैया बोसोर गोबै आं ते गोबां साया जोंनि अर्गेनाइजारावनो हाय थांबाय जोंनि अल ट्रेडिशन जोंनि कालचारनो अम हायके हम ददम खलायै जतनि लोगोरावनो सिसारै दंमोन बागै आंनि हेल्थ कन्डिशन बिदिनो साया हानिबां निरबाय कम सालायनाय मोसौफोरनो असुख सायमालिया निरबनो नागारसानो दिनै आं थायनाय हनै कम रजागै हेल्थ कन्डिशन हायाफोरनो फायखा जतनो हाय हर गाहाम खुलुमबाय